Добрый день. Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном символическому вручению первых комплектов новых учебно-методических художественных изданий, разработанных в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия на 2020-2024 годы» образовательным организациям республики. Приветственное слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Мақтал болдым. Үті күннен үйіңі үйріләқтірәхін күттілақтыра. Бұйылғаттан ағалан 2-тігінші үбі ғылғы бейге республика өтігер. Тылғы государственный политика тұхынан андал государственный программа үллән ағалауыта. Оны бары беркеген бүгінгі түген күттілақтыры біліғат. Бұл программа инникетін бар әті әрәрі олырын үбі қарчыта оғаты. Ол бетер манна республикада бюджеттен атындағаны қайысқалаттан үбілемейді. Оны бейге республика илдархана бейге сыл сорық тұруран Саха-Якутиян правительствота 2-тігінші бейілгі бюджетігер үбін көрен бейілгеттен еті государственный программа үлелен сағылады. Онан еті бейге бұл республика өтігер, национальный республика боларығар бұл бейге түріт тұлбытынан үтчаттар бұт, оғылар бұт саңараларығар үрді олақан түйікіш, онына үлі ағаламыдынан бастан тұран Саха-Якутиян Илдар хануына провинциятының ағады дейбін көңілі. Бейге республика өтігер вебсая 604 школа бар. Күн бүгін үлі бұрырлар. Ол егер государственный холталақ 16 школа, муниципальный холталақ 619 школа, онна чаханай бас билиге 6 школа үлігітер. Вебсая 604 школа бүгін өрек сетемегер үлілей. Егерлер ол егер бейге ұйтар политика бұтыр лоғыран бос школалардан 611 бұрығана ол бәтер 393 школа сақа тылынан үйретер, оны сақа тылын кластаран ариян үлілер. Онтан 35 бұрығана сақа тылын әбей урок бұғытынан үйретелілер. Онтан ағаяқ саннақ народтар тылларын ол бәтер әбенке Чукотскай, Оналганскай, Юкагильскай тыллары Лаққа манна опсай бейеға 36 оскола бүгін үйретер үлгілер. Ол беттер осколардан 5 сылай 6 бірігіні. Ол әрін бұл осколарға білерге күрдік бұл түрәуіт тылларынан, сақа тылынан, онына бұл аяқ саннақ народтыларынан учебниктара тақсыватаға, саңардылы ватаға өр болла. Үп қатшы ұрук индикетін ен көрілілер еті, онтан кенеке бұл 2-19, онына 2-19 хүлбе ғылы ұлан көрдіққа, опсая түріт тылынан үйретер учебниктер 1 миллион солқойға тақсы өттір. Онтан бейге бұл 2-19 хүлбе ғылға бұл государственный программаны үлелетеммет, опсая бұл государственный программаға бейхін 4 миллион көрілі өт болағана, онтан 4-2 миллионы бұл учебниктері сақатылығар, литературатығар, онына аяқ санақ народта тылларығар литература олығар бұд учебниктері оңырттыра мұд, тахарды бұд, онда бүгін үйріләқ бұғымайғыға осколарға тұттаран сағалық бұдын бағара бұд. Өсі бәден текпін бағара ұнттан бігі тылбыт ұны культурот біхін ұроппыт ұратыта болар, атын оларттан ұраты бұттен ити екі көрін, бейбет илдехаджар культура бұд, онына ие тылбытынан көңіллік ұрастық саңарар бұд. Ол күрді қаз бірді оғы бұл иететтен сірге күн сірін көрі оғыттан иеті бірбет ие тылын илдехаджар ұтық әвәхінәхә дейханды бұн. Оны бұл тылы сайыннаран кәңетен кене олығын ұстатын илдехаджарығар бейге бұл государственный органнар правительства күш көмі оны тоғыстақ условия тәріқті әқпет. Онна хамай bir sürün orulu oyuncu bu üyrek kıhata bulur. Oğu uyanıntın sağalan bu 3 saattan 10 saat diri bu üyrek setimiger türebi tılının
үйренер кыга биһи бирехтээхпит онна каз бидди сколага каз бидди улуска каз бидди нехилекке оннук условияны тириехтээхпит тен сыл-сорук турарабыт. Бу быйыл тахсыбыт итирзулор таханан тухунан кепсиехтере. Ол эрен бу манан биһиги сылбыт хорукпут ситер болбатах. Өссө даганы индикитин бу осколлары ого хуяннарын төрөбүт тылларынан үйретер онда итер материаллы үле салгы барыга. Онна биһиги үрэх министерствотун кытта туханах министрлер кытта хөптөх үленигитек бут. Онна аяк сыл игер бу үрэх тилтелере биһиге учебник төрөбүт тылынан үйретер онда итер учебник тибет ден кыгылгатын баарыктакпыт. Онну кыгылы хоргу турурабыт, онна биһиги бу аяк сылынан онну ити кыгылганы үрэх сетимигер эгетер хоңоруппут ден эренеребит. Ол эрен биһиги тылбыт сайдыта аңардас үрэх эре кыгатын ытык эбэхне болбатак. Биһи тылбыт ие тылбыт эпитин курдук ие биригеттен биһиги манна бу төрөпүттен улахан тулуктак жекергентен ого хыджар итиллер эгетиттен аңардас биһиги огобутун бу эн төрөт тулгын баран осколага үйреттен көһөйер кыхбыт соок каз биддиттен каз бидди төрөпүттен тулуктак бу жехигер оготун кытта хайдак алтыхара кепсетере онна бу ого бейтеми ис багатыттан тургуттан хүддалган тулуктак. Онон биһи жомму тергебет нехленебит өйдөх тустак биһи тылгы тыргустасны политика бут ситихите аңардас үрэ харе кыһатын ытык эбэхне болбатак каз бидди ыл жон серге ытык эбэхне. Онно эми келер сылга биһиги туханнах тилтелери общественный камсаахныргытта үлегитекпит онна биһиги тылбыт көлөнүттөн көлөнөгө ситем болан быстыбакка тарганан тение туруден бигереллэхпит. Итне төн траммын барыгытер ситихини мактанабын бу манна үллеспит биһиги туханнах үлехеттербитин эксперттери, специалисттери, тыл үрәктәктери онна кинигене оңорон чочуян тахарбыт үлеләбит биһиги киниге кыһы тилтелербитин. Баһыбылар. Представляем вашему вниманию презентацию комплектов учебно-методических художественных изданий, разработанных в рамках подпрограммы номер 2 «Развитие образования на государственных и официальных языках Республики Саха-Якутия», Государственная программа Республики Саха-Якутия «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия на 2020-2024 годы». Саха осколата, үйрек системетін саңа тахарылара. Комплектке кирер, саха литературата, саха тыла, 10-11 класстарган Аллах үйрек кинигелері. Маңнағы класстан 11 класска дери букубар, саха тыла, литература, ағыта, төрөбіт литература, саха литературата, үйрек кинигелерін электронный көріңнері. Букубары саха тылын маңнайгы 4 класстарга, саха тылын, саха литературатын 10-11 класстарга үйретиге учуталга көме басу бұялар. Кеңегеға сахалы таба саңары онна суруyu сатабыллара, ыйынник кениге. Кабинет литературы коренных малочисленных народов Севера. В комплект вошли художественные произведения писателей Севера, включенные в серию «Под северным сиянием», народные и авторские сказки, учебные пособия, книги для чтения на эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском, долганском языках, пособия серии «Детям Севера», справочная литература, словари, дидактические материалы, наборы открыток, портретов писателей и поэтов. Саха Угуянын библиотечката. Библиотечкаға киддилер 32 уусуран кениге, биллер суруятчылар бөт бейеттер бет айымнылара, нурот тылынан уусуран айымныларын бастын қолы бурдара, тыл бастар. Түрден сайыннарар биллерер көддөрөт тахары, осколаға кирерге белемнир үлелир тетереттер, басуобиялар, энциклопедиялар, ою кинигелер,
ağar жоғыру sayınları taharılar, temelerinden köddörön üyereter kartaşkalar komplekleri. Oğa sahagır söptü beher Durubiyaga bortuta soğuk 10-12 körünge, altta interaktivnay elementler taharı, блокаттар, карта, угуян итилячилигран Аллах, он методической, дидактической тары. Библиотечка для полилингвального детского сада. В комплекте 12 наименований художественной литературы на русском, якутском, английском языках, 19 познавательных, развивающих изданий, энциклопедии, обучающие книги, демонстрационные карточки, книжки-картинки. 9 наименований настольных игр и развивающих игрушек, 5 изданий с интерактивом, плакаты, мегараскраска, 5 методических изданий для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Завершенная линия учебников по тундренному юкагирскому языку и литературному чтению для 1-4 классов. В линию включены букварь, учебники Вадун Ару в переводе на русский язык, трундерный якутский язык и Вадун Йонгче юкагирский колокольчик для учащихся начальных классов, также электронные формы этих учебников и методические пособия для учителя. Это первый комплект учебников на языке коренных малочисленных народов Севера в нашей республике, полностью подготовленный для включения в федеральный перечень учебников. Эгене гаддалир Максим Кирович Амозов атынан Котугулу Линги федеральный университет, Котугулу илинги народтар тылларын уанна культураларын институтын бәйіз курсуну студиона Олег Сергучев күннүк урастырап, Герой Попов туғынан ыры. Раз. Саха народная поэта Владимир Михайлович Новиков күннүк урастырап, Герой туғынан ыры. Бар билерге курдук быйыл Ақсыньягыз күнүер сақалартан бассакы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов сүйіз сылын белет әтібет. Онтонен ол сақа үтчата октябрь кемегер өскәңгін олығы толорус олталақ улахан аналын сүгәңгін уараннақ уғын кең солланан олығы өліттен көміскән ожунас бойынну оқсустың бар жонын көңілін тұғығар фашиғы, өстөғы ұтары, әрдәқтік оқсус бұтчым чүгін. Есер, үрідіктік сыналан, геройден келбеңнәқ албанат кәретін әйеқі әңерді. Кәнәғас, өз ас тұғары, кертейбәт кереске келлерді. Герой, мен әйеқі көребін, кіржіктақ, жың народ бәлетін. Қотойду құттамбат сүрәғі, қақайды қабаран сананы. Ән Элин сағағы кергетер, саскы, им сахарға отыну. О, өспәт төленнен, үрдеттің, сақалар бейге аппытын. Слово предоставляется генеральному директору акционерного общества «Национальная издательская компания «Аяр» имени Семена Андреевича Новгородова Августу Васильевичу Егорову. Зактабыллах Сергей Васильевич күнді бүгінгі бұл улахан тәрәхін әлбәқ үйрәқ кәнегелері үрәқтір тәрәхін бары күттілақтыра. Әгені де бұл күрдік историческай дек қөхіп үддақ жоғын тәрәхінінен үрәқтәнінен Аяр национальной Кинеге көхатын оны тұспәм апыттан итетік істеңнек ағадыребін. Де күрдік бұл ураты оны олы суалталақ презентация хүріқтені бола тұрар. Де ханан көрің бейге тон әлбәқ кенеге презентацияларын ұппыпыт тағаны Әлбәқ кенеге презентацияларға хылжы бұппыт тағаны қотындан хоғыруннан
Россия дегер таз да дойдуларга огунан баран хубу курдук ураты хубу курдук элбэх киндигени бидде презентациялары дебо аммаңнай бу ыдылла турар. Ол ихне теминити исторический түгенден ураты кинеге хүрақтанита ден. Тоди таққа бу билген Сергей Васильевич эппитин курдук бу биһиги тыл программа вот антылган Аллах программа быйылгыттан үбүленен, катчыланан, кырдьык үлелен, камсан, үп катчы көрүллен бу хүбүгүндө бу манны ураты хүрақтани бола турар. Дөө курдук ити бүйөһөн 4 миллион көрүлүбүтүттен хорокчаха бу үйрак кенегете тахсыгытыгар учебный методический литература тахсыгытыгар онна хорого бу маңнайгыннан бу уяннарга десаттарга бу маннык библиотечкалар ытыллар кыhtandылар. Онон же бу улахан бу терехин улахан үле түмүгүн бу бүгүн манна түмүк түбүт икки хударстваннай тылынан нуччалы хакалы бес официальнай тылынан эбенни эбенкили жукагырды далганны чукчалы тылларынан өс английскайды тылынан агыс тылынан тахсыбык киндегелери бу хүрактылары бут. Онан же бу жыла табыллыбытыгар күндү да отторолок мактана тустак бутута мактанык кайын бихигеттен республикабы талалтатыгар Илдар хамытыгар правительствога оны темен чуала мактаныкпын барабын бу үленне хамнахы бойгени куратардыр правительство председателин холбиячытыгар бу чакчы тыл тухугар культура төрү культура тухугар исрауттен ылжар халаячыга Сергей Васильевич Мечниковка мен исрахпеттен эхи барага татыттан үйренәчилер учуталлар аттырыттан мактаныкпын багарабын. Тоди такка быйыл кырдык бу Сергей Васильевич быхатчы кыттыытынан үйүп катчы тырыллан турар. Онаттан быхатчы кене жахайытынан контролунан бу үле үрдәк үрдүк тахымга гытылынна. Тон бары-барыны таққа хомойоғыхен бүкәннеке үсілға үйрек кенегеті тақсығытыгар республика бюджеттен үпқатчы көрілді бәтаға. Онтон деті бұл бұйыл тыл программатыгар үпқатчы көрілден идеті лебетін күддігді өтчі көрі хумма бу үйрак кенегете онны методическое пособие огона хайыннарар кенегелерге тухайылынна. Мен манатон хама хептах жахал хама хептах кайска диханыбын тоғоди тақоттон тылбытын терәбит тыллар бытын хайыннарар терәбит тыллар бытын қарыстыр бир хүрін кыһаннан жыаландан билен турар бу үйрак кыһалары болалар оскола онон үйрак кенегете каяндаганы бэбит тылбытынан үйретер үйрак кенегелере каянда бар болуктаактар бу билген Сергей Васильевич эппитин менеме хүддаан хөбүлүү хиттим өсө бу манан үлетүмүктеммет диен биги бу үйрак бит кыһаларыгар осколаларга, оғыларга барларыгар түрәбит тылларынан үйренер кенегелерінен қачы яқтақ бұттен хүддақ үшігеддік әтті
Onun men tabu bihiги кинигебик кыһата биһи бары дааны элбэх арасийскай таһамнаах аанда дутаһамнаах арас терэһиннерге үрэгай гетигер буоллун кинигей гетигер буоллун хылдьабыт. Оны туми манна белитехман багарабын бу төрүт олоқтоо муктар тылларыгар болгомто бу биһиги хакабыт республика быттыгар атын регионнарга колотокко үрдө улахан болгомто урулду. Ити олус кайгаллаах онна макталлаа жылы диханыбын. Бу айлах улахан глобализация, цифровизация, раз информационный технологиялар, интернет, болсқанны хайда турар кемигер, биһиги тылбытын, бу олоқтау муктар тылларын қарыстырга, биһи республика быт халалтата, ытар үлеті механа бар. Атын регионнарга үрдәх үчүгай қолбыр болуқтақ тияны. Аты тихиджан көрдіққа билден тұрта атын регионнар еме бәдерін аяқ санна омуқтарығар тахарба побатақтар, тахарылар. Оғынан баран биһиги республика бітігар күрдік, кен далағыннақ, кен қабаннақ, өріттәқ, методической дағаны учебниктарынан қачылы дөттінен, ағар кенегені хайынлыры дөттінен, кенегенері бұл баққарас, білеген анығы технологиялары туғанан, ити виртуальный әйгеға ме, электронны хиппар әйгетігер әме, үдді олақан үлі биһиги республика бітігер ұтылылар. Онан жа бұл биһиги киниге бек кыһата, эти быйыл үерах министерство бетін кытары ықса үлелэхэн, биһиги аптардар бытын кытары художниктары кытары, ученыйдары, специалисттары, арас әйге үлэхеттерин, институттар, университеттар үлэхеттерин кытары, учуталлары кытары, методисттары кытары, барларын кытары хүддә шөйдік ықса үлелән, бұ хүштен тақса үйерек құтыттылар кенегелері. Оңырды бұд, бәчәттен тахарды бұд, онна олы хигер 6-16 кенеге олық хабыз саңа амаңнай оңғылындылар, тағыстылар. Бұ аңардар бір сыл хигер хүрдәқ әлбәқ үлі оңғылынна. Хүрдәқ әлбәқ үлі оңғылынна әттәққа дәбәң. Үштен тақса кенегені үйрек кенегелерін, оға ағар кенегелерін, үйрекқа тұттылар методическай пособиялары оңыра бұттен білден тұрар әттәққа дәбәң. Ити үлі кенегер хүрдәқ әлбәқ аптардар, аптарска коллективтар, художниктар, ученайдар, учуталлар, методисттар, оны биһи кинеге бик кыһатын үлэһеттере элбэх үлете турар. Оны мен түгеннен тоһанан бу биһини кытары үлэспит туох бар аптардар бытыгар, методисттар бытыгар, ученайдар бытыгар, специалисттер бытыгар, художниктар бытыгар, мақтанықпын бағарым. Барға мақталы хияқа. Мақтанабын бұл биһиги кинеге бік кыһатын ихинен бар, үйері оннағы кинегетін кинегер, халаятчы Марина Георгиевна Никипперева, иригин кутан көндірер әйті. Кені халаятчылақ кейін хүннінен бұл кені үлеті, бұл бір хыл егер үлді албақ үлені ұттылар, бұл
үтüе дьыланы кемигер онна качестволактык оңорорынниттен этергел оттон утуялларын домнан туран ардыгыр өрөбүллерге кытары күскүлеләннер томбу беги ылыспыт дьылабытын тихагар тиеттибит күн бүгүн бу Ирак министерствотын кытары маттаспыт контракттар бытын баратын толордубут Сергей Васильевич кинигелери учебниктери бартын тахардыбыт. Онотон кихи үерере диен бу хакатылыгерере литературатыгерере болбатах бихи бу котуга аяк саннах нороттарбыт тылларыгар литератураларыгар эми улахан болгомто ууруллан бу көрөгү курдугити таксыбыт кинигелер тураллар эбен кили долганны чукчалы үракка туттуллар кинигелер. Итини herge быйыл аан маңнай бу тундара жукагырдарын тылларынан начальный класстарга сиппит толору үрак комплеген оңордубут. Ити үрдах улахан үле, оноттон бу манна үлеспит жоннор аптардар Анна Федосия Татаевалар, онна Наталья Васильевна Ситникова, бигүлі хараптар бұд, келен олар оғыт, бәят өті білен әддақыт қайнақта құрдық. Әлбе одан ғолды бұтын, оны тенне дағытын әттақ біне аңарда сеті бейір. Учебникка, жүкағыр тылын учебникка, бейхонтан хүскірлі ұрғый кетті. Оны бейхе қас учебнигі тахарды бұд, Марина Георгиевна юкағырды. Уан. Оны уанға төгілі атаққатын өттен ете көттік. 500-тен таққа ұрғый. Үрдәші ұрғыдар оңғылын болар оға. Бәйтін әйгетігер, тұлалыр әйгетігер, бәйтін омуғар дүреләқ. Дүреләр үрдәқ, жүгей ұрғыдақтар. Тұла сөттік ұраттан бейгі онлық, чопчонлық дер, тұлын білбәтчанлар әтәркеғ бұқты оқынан маран. Үрдәші специалистер тұлларын білер, ие тұлларын үшедік білер, жонлар үлләтілер аттаддар, оны та опыттақ, бұл үйрағай кетін опыттақ олайты Наталья Ситникова, онын бұл учебниктер, аң учебниктер, туындары жүкағырдырын тұлынан таққыбыт учебниктер, үрдік тағымнақтарығар бәйге хармақта баппыт, оныттан бұл хаңа тақсыбыт учебниктері, хаңа тұлла болдың литературата, Отоға яқсанан ұроттар тұлларынан тақсып жүкегеді учебниктері бейге инникетен бұл федеральный перешеңе келдерер. Сыл сұрық тұрар. Федеральный перешеңе келдері өттін білден тұрар. Олыс сұдыр күжелі бол батақ. Әлбәқ экспертизен аяққанады. Анықтаманалар ашылар білағыд. Онын де күнді доғыттыр бейге барыбыт үлебитнен бары күшпүтін түмен үлеләйіп біттімігер халалтабыт өйебілінен бұ маннық жоғын бұ түріт бәйбіт культура бұтығар, түрәбіт тұлбыттылар бұтығар улахан олық бұлар үйелерге, қаларығар, халғы үйретілерлерігер улахан олық бұлар үлелер тақсыбыттарынан өссөті көл барығытын итиетті кештендік ағарделейбін, онна инникетін дағаны хұбы күрдік бары түмсүләқтік, айнылақтық, тахарылақтық, үлелек қайын, қамсық қайын, айық қайын, тұтуқ қайын. Начинаем церемонию вручения подарочных комплектов образовательным организациям республики.
Комплект Сахаосколата, Уерах системетен Сангатахарылар вручается Амгинской средней общеобразовательной школе номер 1 имени Владимира Галактионовича Короленко Амгинского ЛУСа, директор Ларионов Николай Александрович. Комплект «Кабинет литературы на языках коренных малочисленных народов Севера» вручается экспериментальной школе-интернату «Арктика» Нерюнгринского района, директор Руфова Мария Николаевна. Комплект «Кабинет литературы на языках коренных малочисленных народов» вручается средней общеобразовательной школе номер 26 имени Елизаветы Юльевны Келле-Пелли, города Якутска, директор Васильев Аян Ильич. Комплект Саха-Угуянын библиотечката вручается детскому саду «Радуга», село Бескюль Горного Улуса. Заведующая Федорова Диана Степановна. Комплект «Библиотечка для полилингвального детского сада» вручается детскому саду номер 2 «Сказка» города Покровска, Хангаласского улуса, заведующая Дьяконова Наталья Владимировна. Начинаем церемонию награждения. За плодотворную деятельность по сохранению и продвижению языков и литератур, содействие развитию образования, науки и культуры народов Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждается Август Васильевич Егоров, генеральный директор национальной издательской компании «Аяр» имени Семена Андреевича Новгородова. За плодотворную деятельность по сохранению и продвижению языков и литератур, содействию развитию образования, науки и культуры народов Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждается Дарья Николаевна Скобелева, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, компания «Дани Алмаз». За сохранение и продвижение якутского языка и литературы, содействие развитию образования, науки и культуры народов Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждается Поликарпова Евдокия Михайловна, руководитель авторского коллектива завершенной линии учебников Саха-литературата для 5-11 классов. За сохранение и продвижение языков и литератур коренных малочисленных народов Севера, содействие развитию образования, науки и культуры народов Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждается Ситникова Наталья Васильевна, автор комплектов учебников «Вадун-Ару» и «Вадун-Йонгче» по тундренному юкагирскому языку и литературному чтению для 1-4 классов. За сохранение и продвижение языков и литератур коренных малочисленных народов Севера, содействие развитию образования, науки и культуры народов Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия награждается Татаева Анна Николаевна, автор комплектов учебников «Вадун-Ару» и «Вадун-Йонгче» по тундренному юкагирскому языку и литературному чтению для 1-4 классов. За добросовестный творческий труд, верность профессии в системе дошкольного образования Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом правительства Республики Саха-Якутия
награждается Иванова Екатерина Семеновна, заведующая детским садом «Улыбка», село Чурапча Чурапчинского улуса. Слово предоставляется исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью компания «Дани Алмаз» Екатерине Афанасьевне Захаровой. Здраволорун, келенихер ханга жылнага делибит. Бихи кабинет коммунист тенге бихи үс контракт мут үс контракт оңор хаджабыт. Оңор хаджабыт. Ирханардах, потому что сахатла ботахтен бихиха. Оны бихаттон тенге өлеле хеммит, оңороммут хүрбехиске бартын тутарбыт, кингелер битин. Онна бихи Министерство образования 2-6 төлелебит, именно по учебникам. Орхин өсөданы үлелехбиттен эрелехбит. Онна правительство поддержкаларыгар бихигеме кыттыхани хехбиттемит, бечаттани хехбит, бәбит типографиялахбит, издательстволахбит, онан барыта корак коңгуллар республика сакайбегер, бәбит кинкелерің оробут, 200 наименование сылгон оробут, онан өсөдө үлелехбиттен эрелехбит. Спасибо. Слово предоставляется авторам новых учебно-методических изданий Евдокии Михайловне Поликарповой, Наталье Васильевне Ситниковой, Анне Николаевне Татаевой. Мақтал, де қананда олғынан паран, мен манна бүгін үст тоқпын бағарабын бастықытынан 2015 жылға эти государственный көрілі бітеді. Алтаду қасыры мөлуеннәк, олынна ұлсамы бұ аярдары күтті, бешіктері күтті өлелән кейрен бар бұпыт. Онна эти тылғы, хақатылығар онна литератураға учебниктар комплекттара, толору комплекттара. Бүтін нүті электронный тугар тия оңғолы бұта онна хөғоллер етті регионнары күтті. Білсәбі бірдел әқтер бүтін күтті, оны хеге правительствағыт, государствағыт, туақыт президенттер күт, оғаны президент ден бұғылаты, наға өйгілдер ден. Етін таныла бұ айардары күтті хүрдә чөйді күлелән кәлді бет, онна тағарқаттар хүрдә әлбәқтер, онна білеген жетті. Бұ үп қатшы көрілден хаңаттан еме оңыру хағаланар ден өйді өтіп бейгі. Онаттан мен айардарға мақтан еқпен бағарабым, бұ 15 жыллақ, 16 жыллақ әте тыл, хақатыла ona литературата ден. Құмы туақ комплекттар таққыбыттары, ол білеген сағырдылар. Оны аярдар өтой күрітіннар баттар ден, мақтан еқпен бағарабын. Туғын ұрабыты өссе ден. Өсі тұғы білем неқетін сөбейден, тылжы тұң орабыдду, әбетер әбі пособиен орабыдду ден, үте анне хүджаллара нахачығы, онын 15 жылдан қайдағар әтін бігі кафедра бұд, сақатылын литературатын, оны культуратын, оскола өреті методикатынан жарықтана бұд, аярдарға внештатный сотрудниктар көрдік бұд, ол сүрдәғі чүгей. Иккейінен болана бұл Афсетка мя хүрдәгім мақтана бұд, тоғы детаққайты культура учебниктарын систематын 9 класска дылы үбілән тахаттар бұттара, ол бола көйін үліләбәкке дұрар. Ona ментіне бәстен 2 сетім маннық. Өскөтін бігі тыллар, бұл құттығы тыллар кеме. Баянетім тыллар бұтын, литература бұтын, өрі дабатан тахаран еқ бітен бағарар боллақ бұтына. Ол культура тауық, төрет культураны өреті тауғытай. Кайтар бат. Аңаратаға доғылан күрдік көрөбін. Онытта білен тұрарди Улу Россия политиката мировая художественная культура деннен барар, оны саталаныл бүкке өретер. Бия бұл полнай төрік культураға комплекснай, Хақа республикатын народтарын культурата ден хүрдәйін тілігінней мөрек басобиялара 5 класстан 11 класскадылы таққан баран қата улустарга, нехелектерге, они онна сақа тәғалін жерлергер тухалы тұралдар. Вот, итинге той болғам топтың ұруқ бұтын нада дені тәбін бұл правительство баргар, культура әйгетігер тылтыннақ
қалар ден. Онтон бир үхісетен бола туалбат, тоға детаққан учетылыгар федеральный тугунан стандартынан федеральный учебниктерінен өреттер олар. Бихи бола республика бітігар тыгынчы бу хүрт бихи сүйе бітерділі. Манна бихи республика бітігарын учетылыгар оңғолы бұд учебниктерінен олар бүтверен олар бұттара. Ол учебниктер хақатылын кытта хетимнелер ете, саха культуратын, саха эйгетин, саха олоғын кытта хетимнелер ете. Онон учетылын оғылар өретелерігер, бәлерін эйгелерігер, бәлерін билер туақтарығыр олағыр боп боланлар әме күске нучетылығыр бараларды. То нучылы хаңаралдар білі тұрар. Ол гынамарын, исо той бұ, min 2 тылым, min көтер кынатым ден өйді біл, бұ төрәбіт тыл кытта хетимнен, төрәбіт эйгеға олағыран өретті қауыл білден тұрар. Кыллы бат, химмер федеральнайынан бара тұрабыт, оғынан баран қағанар әти кыллын сөп. Мақтал? Да, ити хүрдәк надалақ тоқтар құлы бұра бігі көрбітер оттан бігі Август Васильевич, Марина Гаврилевна, Марина Георгиевна. Опсынан, бігі кафедра хитмен кітта үлелер бағалақ бұд, оны үлелек бұд тағаны, офсеттар гікта ме доғырдығы бұд, онын үлелек бұд. Мақтал правительство бұдығар. Ендеки мақалын, әйе қолаққан мақтал. Bir barhol специалисттер бит эһиги декке көрөбүт. Здравствуйте. 2021 год стал очень значимым для юкагирского народа. Наконец вышли наши учебники, и наконец-то наши детишки будут учиться по учебникам. Проделана очень большая работа, и хотелось бы поблагодарить Николая Николаевича Курилова, Гаврила Николаевича Курилова, и, конечно же, носителей. И отдельная благодарность издательству «Аяр», лично Марине Георгиевне, редакторам Саргалане Федоровне, Аксине Николаевне, Аилге Ивановне и, конечно же, художникам. И в завершении я бы хотела прочитать стихотворение на юкагирском языке. «Мет вадун ару». «Лугуе вадун мет ару». Чоле куриепе ару, итнеже мойнга вадулпе, титте ванарга евлугеп, тет арун мольгал титтеге, агаре вел дитебани, тет арун чаджу титтеге, яхтел чаджу дитебани. Юкагирский язык мой, какой же ты сильный и древний, не смогли погрести тебя тысячелетия пласты. Прорастали слова твои, словно большие деревья, из-под стонов ушедших веков, из глухой мерзлоты. Юкагирский язык мой, какой же ты древний и гордый. Мы не знаем теперь, что такое голодные дни. Но хотелось бы мне, чтоб и внуки гордились тобой, и свой мир красоты сотворили твоей красотой. Спасибо. Уважаемый Сергей Васильевич, Август Васильевич, я хочу поблагодарить, во-первых, руководство нашей республики, которые в рамках программы языковой и как софинансирование и сотрудничество с федеральной программой «Дети Арктики», по которой тоже издаются учебники для народов Российской Федерации. В этом году предусмотрели, никогда столько средств не было предусмотрено. И, конечно, если есть авторы, есть дети, которые хотят изучать в Андрюшкино, в Казачье, в Уянде, во многих маленьких поселках есть малочисленные наши народы, которые хотели бы иметь такие же красивые учебники, как по якутскому языку, по русскому языку и по своему родному языку и литературному чтению. Это очень трудная работа, и, конечно, мы сегодня очень благодарны носителям языка, которые нам помогали, особенно из села Андрюшкино, Третьяковы, Куриловы, все родственники. Но я думаю, что сейчас все очень рады тому, что, наконец, появилась завершенная линия. Я хочу сказать, что как учитель иностранного языка мы туда постарались внести методику именно иностранного языка, потому что дети не владеют языком. И хотя они знают некоторые слова,
которые они выучили в дошкольном возрасте, они приходят и начинают в школе заново это изучать. По мере изготовления разработки этих учебников, от букваря, который мы издали в 2007 году, и вот в этом году, я хочу сказать, что я уже знаю кагирский язык. Я хочу вам прочитать тоже стихотворение. Так. Лукун дипе лачилен, бадун где эндемле, нон дачида, матинен, мепугочи натиней. Это юкагирский кастры, известное стихотворение Улуру Адо, которое я сейчас могу понять на юкагирском. Спасибо всем. Слово предоставляется директору экспериментальной школы-интерната «Арктика» Нерюнгринского района Марии Николаевне Руфовой. Нерен нерги болохтон, менду алагумнел, менду сородичи. Хочу выразить искреннюю благодарность нашему правительству, Министерству образования и науки и, конечно же, нашей творческой группе, тем людям, которые действительно днями и ночами творили это добро. Это действительно добро. Я с большим удовольствием увезу эти подарки нашим детям. От имени наших детей, детей школы «Арктика», еще раз благодарю вас. Аят бедекаллю, это не болохтун. Слово предоставляется заведующей детским садом «Радуга» села Бескюль Горного Улуса Диане Степановне Федоровой. Үтө күнінен болуқтын Оваставлах Сергей Васильевич, оны бұ бүгінгі үйіріләқ тәрәйін күттілақтыра. Кырджык олус долгутулах истин көрсүһүүгө кэлбиппиттен. Бу истин эйгелэх көрсүһүүттен олуһун үрдүм, долгуйдум. Онотон төрөппүттербер, иитиллээчилербер тиеммин. Бу көрсүһүү туһунан, бу бүгүнгү исторической белиэлэх көрсүһүү туһунан кепсием диеммин. Ол эренебин, онна эреннеребин. Онтон бу кылгастык әттәккә сақатыла жыңнақти Сергей Васильевич әппетігерділі ұхуянтан оғыну ийтер, үйеретер тәлттәттен әрі болбаққа жекергентен кенені тулалығыр әйгеттен сағалынықтақ. Бұқа бары ол өттігер болғымтыну ұғырар үләхеттер, әйге үләхеттері болар бұтынан антон оны бігетік өйдүй бүт. Онна бу бәйем әмие әлбәк оғылақ ыл иете боларын бұхытынан. Бәйем ikki кыстақпын, бес оллақпын. Оғылар бұн төріт сақалы иетерге, үйеретерге жолу хабын. Бәйбіт төріт культура бұтын, төріт тыл бұтын умнываттарыгар. Көлөдеттен көлөөнеға дейірі. Илже сылжаларыгар ғалла бұт. Олонны күрдік оғылар бұтыгар. Бәйбіт төріппіттер бітігер әме үләне ұтабыт. Оны ұтықпыт дейін әренебіт, оны бұ бүгінгі комплегі тұппыттан. Олығын дейін мақтанабын. Вас поздравляет ансамбль «Осикта» с песней на венкийском языке «Гиркие». Средняя общеобразовательная школа номер 26 имени Елизаветы Юльевны Келле-Пелли, город Якутск.
Вумуне гуде элен диди дундан бай. Гиргие, гиргие, гуде, гуде, гуде е. Гиргие, гиргие, гуде, гуде, гуде е. Гей, 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 гуде, гуде, гуде е. Гей, 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 гуде, гуде, гуде е. Çiçeğin kunakarin girgiye girgiye gude 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 ye girgiye girgiye gude 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 ye gey 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 girgi girgi girgiye gey 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 gude 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 ye Çiçeğin kunakar ikenin girgiye girgiye gude 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 ye girgiye girgiye gude 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 ye gey 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 girgi girgi girgiye gey 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 gude 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 ye На этой торжественной ноте подходит к концу мероприятие, посвященное символическому вручению первых комплектов новых учебно-методических художественных изданий, разработанных в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия на 2020-2024 годы». Поздравляем вас с этим радостным событием. Желаем успехов и высоких достижений. Приглашаем на общее фотографирование.